bazalwane. Noma ubani odala emhlabeni udalele ukuyisipha uNkulunkulu. So bangabe umuntu angawuyisipha uNkulunkulu uzowuyisipha anything ayibonayo. Uzibiza ngoNkulunkulu wakhe. Hallelujah. Umuntu angawuyisipha even ifoni. Afake isithombe sika bishop asimise kanje isithombe sika bishop athi hayi uNkulunkulu ka bishop uNkulunkulu ogcobo ka bishop ugcobo ka bishop njengamanje ngiyofuna umsebenzi ngiyosebenza amen aweshiphe ugcobo ka bishop la ifonini la akhohlwe ngumdali wakhe odala izulu lomhlaba kodwa yabonakala uNkulunkulu ithatha ntamba masekushaya umoya ehla ethi Adam where are you? Where are you, Adam? Adam yavela ucashile. Uma sebuza Adam udlile yini? Sibona uhambazi udlile yini? uAdamu ngoba umuntu njalo bazalwane mangabe senze isono. Akafuni ukuthiwa uyena usikhomba komunye. Uyabona nje mawungase kudla isono. Ngibuza mthana usedleleni isono. Ngendlela umuntu ayiqili ngayo vele umuntu usathane. Amen. Mambuzi nje usedleleni isono awusathane usathane ufikile wangifisa isono utho sidliwa wena isono asidliwa usathane safanele adawa kuphela nje akhalisele usathane gabi naka baswini naka haleluya wena abo mlandela usathane hamba kunoseka bekadlise emloyini kancane ukulandela ozofika la kufuna khona ungene wena bese yahleka yilo usathane futhi akumangala uNkulunkulu ethi uNkulunkulu yambona umuntu omthandayo uthi wenzani manje emhlabeni buka ingane yakho enzani yabo ya groove manje ibuyele emasavana manje ibuyele emawayini manje ibuyele ogolongo ibuyele emabhrini ebayikhuluma kanjani ibuyele umculo lesezo jaji umzalwane kade khona umzalwane yashingo ubusha bapha kukuke hayibona umzalwane umasikandi ngapha yasina omunye ngapha yasina hayi ngoba umzalwane abantwana bakaIsrayeli bazakhela ithwele golide eliyinkomo base baluyishipa base bathi namba ke onkulunkulu bakho Israel abakhiphe eGibhithe bakhohlwa umdali ithi iBhayibheli badlala base baqala badada sebadla umuntu bayesehluka uNkulunkulu bazalwane umuntu bayesehluka uNkulunkulu uyajayiva uma bajayiva futhi kuba wesiyena that's why uJesu Kristu uma umoya omubi usuphuma kumuntu uyahamba usulazula idimoni lelo lingathola ukuphumula damu lamazwe lingathola ukuphumula bese lithi lona idimoni ake ngibuyele kule yakhe ngaphuma kuyona somuntu athi mayibuyele umoya omubi idimoni liyafika wena uyadlala ususukile kwiposition usubuyele entweni lijabule lifi idimoni lithi ngaphuma la kuhlunga nje usenzele umnyango livele ngisabuya ngiyi1 ngoba lapho uzongahlula aphenduke ligijime lolanda omoya abawu7 namadimoni awu7 amabi kakhulu kunalo ingakho osambona umunye seyahlala ekhaya ugcwele umgwaqo usambona umunye obakade eUCC mhlawumbe kade sasezweni wayiqoma uma ngabe esewele esonweni amadimoni mayesebuya abuya amenze abe namadoda amaningi anganeliseki afuna lendoda afuna wonke amadoda la emhlabeni engolo ngadimoni awu7 brother leminye sewonke awu7 nje amabi kakhulu nje ahlala ngabakhudula nje ingakho phela ubona bomdala onembandla onentshebe umbone ebhizi egijimisa ingane encane egijima no16 years no14 years lo baba ingane endala ngisho kunengane zakhe umbone egijima nazo ngapha sesibona imhlolo emathambeni sagroova ufika intshebe endala bathi iyajuluka ekusingane kadlala baby akasajayi baba sewubebi omdala mawuthi angene uyobona baby uthola angadlale ubona impunga endala impunyela madoda intike imibandla yacebezele ekantathayibo lo baby uthola kadlala into lendala kadlala lelo yikhele ikhala to baby haleluya ingoba sengena badimona awu7 abahabi kakhulu umuntu unoqala moya haleluya hayi sajulukile kanje haleluya Gada fihla kahle umzimba wakhe seqoki wabadala seqoki ikhinde ngane ekhaya namavesi ufuna ukuthi uyathama manje haleluya ufike lokho kuba lapha eThekwini abathi gogo thanda ngahlala la kuyo gogo lapha eThekwini ngasatshela uyanda napho lokho kuyahlekisa manje ngiyambikela sawubona gogo ugogo ngambona
uthi uthole gogo ofana nami mina ugogo yakho mina ngoba akafuna ukuguga ugogo ngempela but akafuna ukuguga ogogo baleThekwini laba impitha amabhlokwe laba impitha amabhuthi laba ifaka amedaba abaningi laba sakumtholetshebe lapha la bayibona isibuko semkhohlisa lento ekhamba itholo sengalo senguhlakabo nabona ngathi nodoli mabayiqweza nalezinto zakho zokufakelwa uyabona ngathi unodoli na vele ayibona nodoli ekhohlisa isibuko thina sombona thina ngaphandle kuthi cha phela ugogo wami vuma unabazukulu vuma sabazukulu bakho amen haleluya egameni lenkosi uJesu manje nawe safuna ukuyichamela Nkosi yami njalo sisi lona owahlala inkosi uJesu waseSamaria elithi lenkosi bahlala inkosi uJesu yayibona le ndoda enhle muhle uJesu bazalwane muhle uJesu kakhulu indlela muhle ngayo amangalisa uJesu muhle uJesu bazalwane muhle ngendlela esimanga manje nawe uyabuka lensizwa enhle kangaka madoda enhle kanje yomJuda kodwa ngoba abaJuda badlelanje namaSamaria ngokwenze njani ukuze ngiyithole lensizwa yayiqomela ke la ntombi yayingadlali ngempela ke yayishesha uqoma yayingadlali manje inkosi uJesu ifika kuyena ithi ngicela ungiphuzise yena ingqondo yakhe kwenzeka lento oyibona nawe my sister nje ubhuti mayifuna inamba ithi ubona ubhuti mathi ufuna inamba yakho uyini eqala ekithala kuqala wenzakalani mawubona efuna inamba into eqala efika ngithi futhi ufuna ungishela ileyo into efika qala ikithala kuwena la ngokwemnature yethu amen mase nje madubana ngiyathi hey my sister awuza ngenamba yakho ngisuke kumnike but khona leqala ikithala kuwena nawe qala ukubukeseza ukuthi uyinhloko ine type engangiyithanda yabona sefikile kusathane lapho ke amen manje naye kwaklitha kanjalo mangabe inkosi ithi ngicela ungiphuzise yena ubona ukuthi sefuna ukushela kanti hey uzoshela umbuso wezulu uJesu akadlali kanjalo akahambi ngenyama amen manje uJesu Kristu ke ucela ukuphuzise uthi lona ungacela kanjani kimi ukuthi ngiphuzise ngoba ngingumSamaria mina and abaSamaria awadlelani baba lophathi lo awadlelani uyambona ukuthi nasejule kakhulu kanjani akekho kuleyo Jesu Kristu akuyona nasele awadlelani ngaba yamazwi awaganiselani namaJuda haleluya amaSamaria awaganiselani namaJuda abazi kangcono ngokwesizwe samaSamaria wakwaMaphalati haleluya nawo ngaphansi kombuso kaJakobe so manje lo sasa lokujima nje awadlelani ayikho inkosi kuleyo inkosi yabona iyanqamulela nje samkhombisa ukuthi lento esakuyona sekude kakhulu uthi uJesu Kristu yazi kuba ugcele kumina mina beyokunika amanzi ukuthi usophusile phakathi kwakhe isimsakho agobhoze abomthombo uphila lo sabani indaba uthotha ngobe lomthombo kanjani wakhona le ndaba hayi bazalwane uJesu Kristu uyayiveza kena ukuthi kahle ungubani uthi lona sishintsha uMesaya uyeza wara uthi yena lokhuluma nawe uthi akubize indoda yakho uthi lona anginandoda akithi manje usaqhubeka lekade eyenziwa baza namhlanje ngiyaqoza abazalwane eyenziwa la ezweni ngaphandle osisa la ngaphandle uma ngabe sefika ubrother amthandayo ufihla ngisho indoda asubeka naye athi akunandoda omunye uzafihla isingane akunangane fihla isingane yakho unayo ngeke uthi ufuna ukubamba naye le ndoda esefikile ufuna ukuyibhedela naye uthi anginandoda manje inkosi uJesu ibona ejuleni akabuki nje ngaye la enyameni nje ukuthi ngamkhohlisa umuntu but uJesu futhi akayena umuntu lamehlo ayebuka emuva ngempilo yakhe uthi usho kahle ufuna ndoda ngoba le onda uvela kuyona yakho usuka namadoda ayisihlanu haleluya le onda ayo akuyona eyakho amen inkosi uJesu yamveza ikhona nekhona naye uyithethe yakhe kanti akuyona yakhe futhi usho kahle ukuthi anginandoda yena akabothe iqhaza haleluya uma ngabe inkosi uJesu isimvezele ukuthi ingubani ngiyamthanda ke lo mama eSamaria lithi inkosi washiya phansi imbiza yakhe washimbisa
lagcwala iSamaria lonke. Wathi uzani nizobona ongitshele konke engikwenzileyo. Lanyakaza iSamaria abazalwane bayakhona bambona uJesu, bakhombisa uJesu, bathi asanandaba nobufakazi bakho, sesibonele ngokwethu. Ingakho kubalekile ukuthi mangabe uthola uJesu ufakaze ngaye noma yikuphi, ufakaze ngoJesu ofike empilweni yakho. Ngofakazi bakho ngoJesu abantu bawusondela kuwe, bese wena ubadlulisela kuyena. Ungabeza bakho. Cela sifunde